ke lebih pas. Nyan pas, nyan saban lagi orang tu mikir. Nyo hak te sakit hang tak pubat ile, tu ke nyo perhebu pas ile, tak mubat ngapulih. Nak ada mubat aju. Pereh tonton uke nyo bupah te pulih-pulih sibuk tu, baru dah mubat. Padahal makin pulih. Karena penyakit kan tambah aju-aju. Munyo kanker kai aju masa bohnya makin susah pulih. Muronyo pi kapuh pulih, pula muka bertambah parah pulih. Maka semakin jauh, semakin menunda-nunda, semakin dekat kepada kebinasaan. Maka Rasulullah nak pegang, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Takut olehmu kepada Allah di mana saja, kapan saja. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejahatan dengan kebaikan yang menghapus kejahatan. Munyo karu pajo racun, payah ubat bubarah ajo. Mengat netra. Baik pun telat-telat, aji. Menular aja aji. Raya aja penyakitnya. Harus cepat-cepat. Dosa yang rutinitas, yang terus-menerus, inilah yang membuat kehidupan semakin bermasalah. Ujung jihpa temuh dalam kondisi tidak pernah siap mati, padahal semakin dekat dengan kematian. Pasti mati itu pasti, hidup tidak pasti. Tetapi terlupakan katanya.